Pregnant woman mate pregnant Abangphi Atum fans tami birta kemi alang litum 5,000 atangka long pon igji lasiko sonse long igji malabangso APHUTHAK sipini nalitum han labangso video long nang than pachini pon ikpola pen videos tami nalitum kicheng pen kijut anlang pon ikon tangti aprangsi KARDOM kadukawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen nalitum jong sila bangso YouTube channel long nang Humri milang pulte ke chinghon pen subscribe ingon lapen adung hes tami belarjan theklongi hodak stami nalitum berpon nik dernon tangte non labangso scheme APHUTHAK le pathiek pen lang pononang lapen chethan ponon tangte non labangso scheme APHUTHAK afrangsi dak chethan pononang lapen labangso scheme labangke kachini nang ji kinang sot kopiali sikilong jima mate koma tum silong ima labangso scheme la sinalitum labangso video kicheng pen kijut anlang ponigo lapen labangso scheme amen labangke kaduk aweta chini ta hypo प्रधानमंत्री matru vandana योजना मते short form pen labang ke kipudam dam PMMVY putapupu labang so scheme labang ke central scheme lo mate central pen se da pipon pola pen direct 5,000 long ponik po 3 installment pen la pen direct la bank long kalte post office ekona long si labang so atangka bang pajang ikpo labang so ali kilong dunji labang ke non la pregnant woman atum la sila non si pregnant woman do pulte nalitum labang so scheme labang ke nalitum apply dun igon la pen pregnant woman la pen dak lactating mothers atum fansi labang so scheme bang dak provide pon lo mati kipi pon lo la si nang litum arong non labang so video nahok penelang stamina litum arong jong si lason pregnant woman lapen lactating mothers do polata nang litum labang so li bangke jok pidun igon lapen apply pidun igon lapen labang so tangka kilong ji labang ke 5,000 long ponik po 3 installment pen lapen labang so scheme ke apply ji fan copy pia documents ki do nang jima labang ke nang litum kachini bang kenang sodlo documents ki do nang ji tang ya aprang sinang litum ari deng aadhar card do nang pur lapen aadhar card pen bank account bang link nang po bank account nang litum ASSAM gramin bank account stame do pulote melol kali pulote nang litum post office mate post bank nang litum labang ingpu dam ikvek nang po post bank account jong si dolo pulote nang litum labang soal le bang 100% nang litum long dun ikpo lapen aadhar card do nang po bank account do nang po lapen la pregnant woman atum la non si pregnant woman atum alang litum long la card do ingsia card do nalitum la hospital pensta me pi asa tum sta me pi la pregnant woman tum hanote la bang so card bang do igvek no busy kachipi dam la bang so card bang dak 100% ki do nang ji bang kenang so la bang so card jong sawe pelote nalitum la bang so ali bang ke long dun ik edet po la sila bang so scheme ke apply ji aphani li non short a process nali tum hanam piklang ponik po lapen labang so video long nili nang than pechini ponik po koson sika apply nang jima nili ang ton len complete len piklang pon thek thires tame asapso bang kenali tum hanang than ikpo lapen nali tum kelang pen stame nali tum labang so video lang pen stame nali tum mina a mobile pen stame apply ikmelo tang non cheng po nang labang so a process le lapen nalitum la screen along tag pon long igji labang so a website link ni labang so video description along stami pic dat po kali pulte nalitum telegram channel long Humri dam igon hodak stami nalitum long igji kali pulte direct nili fan phone ang call igon lapen nili number ke long ji labang ke dam tanga video nalitum lang dam igon labang so video description along stami nili number do nalitum dak pen and nili fan phone nang call igon tang non labang so process ledak chethan polonang labang so process labang ke dak Ministry of Women and Child Development ahin ben sedak kipi pon iglo na penalitum labang so website dong lang iglo pol nalitum na son tag pon long igji interface dak kadu kawe nalitum dak tag pon long ji kan an amuni datum sidak beneficiary enroll tanglo lapen beneficiary kan an sikilong tangma labang so puthak dak nalitum tag pon long igji lapen total amount non kipi pon government hin pen labang so puthak sta medak nalitum thek pon long igji lase kapre ga so nalitum labang so puthak chining tung pulte nalitum dak aber bang ego dak ang ton pen lam dak tok ik thailo la pen du ik thailo nalitum klar dak pen nalitum lang pa me pen lale nalitum jogdon ikon lase labang so awre diak thala bang so scheme nalitum ka apply dun ji afan aprang sin nalitum dak pen citizen login puthek longi labang so dim nalitum ber ik nang po citizen login long ber ik det pen nalitum
la screen along tag pon long exi nalitum dak mobile number pen login paprang nang po mate registration paprang nang po koson se registration ni malabang so puta nili nang than pachini pon ik pola pen nili already registration ik elo la sinon dak nili mobile number dak ber pen la verify long ber pen OTP ber fit pen nili login dam fit milo stamin nang litum jong sila bang so website along na Humri milang pen nang litum apang si dak pen registration paprang nang ji labang so registration process nili no nang litum pan nang piklang pon ikpo la pen nang litum citizen login long ber ik det pen fit nang litum mobile number fill up ik nang po mobile number fill up ik det pen fit nang litum amen dak fill up ik nang po la pen state dak fill up dun ik nang po la pen district fill up ik det pen fit nang litum area rural ma urban ma la nang litum fill up ik nang po la pen rural urban nalitum fill up ik det pen dak nalitum area la pen nalitum arong amen la pen kaprega so nalitum fill up dun ik melo kaprega son kali dak nalitum koma Abangphi pansip fill up dun exima labangso Abangphi nalitum dak option long exi labangso dim nalitum ber ego jong se option long ege pute nalitum others long ber ego others long ber eg det pen fit nalitum koma pansi apply pi exima labangso amen nalitum amen kalilo wife ma mate sister ma mother ma nalitum dak tok dun ik nang po la tok ik det pen fit puthot nalitum tek pon long exi aber credit account produzi labang sodim nalitum ber ignang pol labang sodim ber kon long ber ik det benefit nalitum screen along dak ketok technology your account has been created successfully please log in again la si login apanon login process bang nili na piklang pon ik pon nalitum la registration elo already registration ik elo complete lo la si non bang login a process nili na piklang pon tu ik pon la pen la son screen along nalitum tek bon long ik pon login ji afan puthot nili amu nang than ik ateng nalitum dak nalitum a mobile number ber ik nang po koloso mobile number sira registration het pidun ma labang so mobile ber ik pen verify long ber ik nang po la pen nili sita medang mobile number ber ik ela la pen verify long ber igon verify long ber ik det pen fit la OTP ba nang le ik po labang so OTP nalitum labang so dim si ber ik nang po 547797 nili dak ber dun ik elo la pen labang so OTP ber ik det pen fit nalitum technology la captcha bang labang so captcha nalitum amo balance tamik apreg exi la labang so captcha la ber technology right about text exactly la labang so dim nalitum ber ik nang po nalitum lang pa me pen labang so captcha bang nalitum fill up dun igon nili stami nalitum atheng no masi captcha bang nili fill up pon ikpo la pen la captcha fill up ik det pen fit nalitum la valid pula adim duiji labang so dim nalitum ber igo labang so dim ber ik det pen fit aprang process nalitum hanam piklang pon tu ikpo valid long ber ik det pen fit nalitum atheng ustamela son interface na chiklang ikpo la pen nalitum amen dak tek pon long ikpo la koma Abangphi amen pe registration ma labang so amen dak tek pon long ikpo la pen ka apply ji afanalitum a mobile long stame 3 line na son technology labang so dim sinalitum berig nang pola 3 line technology labang so dim nalitum berigon berig det pen nalitum puthot dak option long igji ingsi bangke home la pen ingsi bangke data entry help la pen sign out pola son long igji nalitum ke ber pon thuneng ji labangke nalitum la data entry technology labang so dim si berig nang po data entry ber ik det pen fit puthot dak tok do thulang beneficiary registration labang so dim sinalitum ber ik nang po beneficiary registration along ber ik det puthot dak page bang loading ik pola pen ka prek interface mate ka prek arjana litum mathengno nang chiklang ik pola son sona video nalitum kilang long verji aphan labang so youtube channel banalitum subscribe ikon la pen dak beneficiary registration form dak chingpui elo nalitum la screen along tek pon long igji nalitum phan nalitum ka fill up nangji labang ke dak personal profile fill up pon ignang po in beneficiary and employee of central government mate state government la pen PSU pen dak kilong tangma long lema la banalitum option hini doji nalitum no berdonon kalipulte yes berdon igon la pen dak do thulang ko ka fill up pon thuneng la nalitum le screen long tek pon long po applying for first child mate second girl child phanma labang ta nalitum dak pen fill up pon ingon la pen kicheng si pulat nalitum la first child long berdon ingon jong si sike non puthot osota arlo soso pulat nalitum second girl child adim ber tu igon labang option the pen number of living child ka bangko an so somar doma labang so aphai banalitum tokdon ignang po la pen
those the beneficiary have Aadhaar card nalitum Aadhaar card bang do igwek nang po awis tame nalitum chok iji stame dak kido simi Aadhaar card bang ke nalitum do pulte da yes bedo no awi pulte no bedo igon napen dak Aadhaar card long ason thot amen dak tok tun ignang po please enter name as in Aadhaar card lapen nalitum da Aadhaar number bang pidun ignang po lapen date of birth pidun nang po lapen labang so date of birth pidun pendak age bang automatic dak fill up po lapen nalitum la category name nalitum technology category nalitum estima la bang nalitum fill up ignang po lapen puthot dak mobile number bang pidun nang po kaprega mobile number stame chong lapen labang so a mobile number le pidun stame chong nalitum la registration hot ki pidun a mobile number le lapen eligibility proof bang nalitum dak pen nate eligibility criteria bang nalitum dak pen chong wai pon ignang po select documents adimber pen nalitum copy documents madak ke pidun nangzi labang nalitum dak pen pidun ikmelo lapen dak pen ando nalitum chongwai igon lapen labang so documents speak that pen fit nalitum identity number dak pidun ignang po example nili dak nalitum hanna piklang po jongsi nalitum marideng jongsi job card do pulte woman holding MGNREG job card labang so job card nalitum pidun ikmelo jongsi isram card do pulte nalitum isram a number le pidun stame chok isram card a number le stame la ka apply vek amen card nang po lapen BPL mate women BPL ration card do pulte la tanalitum dak pidun me lapen kapre aso nalitum dak pidun ikme jongsi nalitum along jongsi la pregnant na hot kilong akad do labang so card do pulote la stame la so card number nalitum dak tok ignang po lapen do upload ignang po lapen upload igdet benefit MCP cards puthot nalitum do long do thuye labang so MCP registration number nalitum dak tok ignang po lapen MCP card registration date nalitum dak fill up don ignang po lapen son thak si dak last material period matela last month to si period la kangton malabang so adet stame dak fill up don ignang po lapen anti natal checkup labang so checkup ade stame dak tok dun ignang po lapen has the child been born la tanalitum da option riji nalitum no kalte yes tame nalitum pidun ikmelo lapen actually the death of the child birth jongsi also jongsi amhang thegik ello pulte already thegik ello pulte labang so adet nalitum dak fill up dun ignang po lapen la option nalitum theglongi has the child has born nalitum la yes jongsi bernang po jongsi non pili lang non si pregnant lang polte lab nalitum la no bear don igon lapen present address nalitum dak theglong si present address lake area rural ma urban ma nalitum dak pen select don ignang po lapen nalitum da address ba nalitum arong address labang nalitum fill up don ignang po state district labang ke block labang ke already dak chi fill up ikpo nang li la kicheng hot registration tang sinalitum kipidun po labang so details pandak chi fill up ikpo lapen pin code nalitum fill up don ignang po pin code fill up igdet penafit assign angganwadi da bang nalitum dak select pon ignang po select pon igdet penafit la nalitum kunatma angganwadi labang so details ban nalitum dak chongwai ignang po lapen fill up don ignang po lapen nalitum la koso adim nalitum la angganwadi kapuri malabang somen dak do igji nalitum select file dak ber iglo pulote nalitum nang ciklang ikpo lapen nalitum la submit iknang po lapen aprang proses ban li nalitum hanam piklang pon ik thekthi dat po la thema ni lilong penon ka apply nangji ka apply PG abang fees tame avi igder la sinili bangke labang so proses ba nili da ansing ton jog jedet po lapen nalitum jong si fill up don pulte lapen aprang proses jos nalitum chining tung pulte nili phana humri gon nili stami nalitum phan on an kenan chirap don ikpo lapen labang so video nalitum ka an master un serigo karbiang long sitame pena an pregnant awo Abangphi Atum do ta haiji lase alang litum stame labang soal li bang palong dun igna long le bang ke mo apidalam lo stame patrai dun igna akopai du tum pulte long ikpo avi atum pulte long ig edat polasikat apply dun esime ilikarbi pimartum ta kaan makido alang litum hanta apply pidun ig edno dong si la apply thek pulte konane computer kula dong dampen stame nali tum apply dun ikme la pen jong si rong jong si ngut bahini ki thekre bang do puta alang litum phan chiki ko alang litum na apply pi ikpo lalo si documents bang ni liki cheng hotta pu iglo documents ki nangji aadhaar card la pen bank account la pen
la biji kachi pipi labangso card nang igji labang la ke thom do iglote labangso le manga chu andun long ikpo la sipinia video long banda chithan chat ma sipina anding lo lapen labangso video long jong snili ingthe tini pine ki puchok chedat do pulte nali tuma hin penang dia pup sining the pon iglo lasi kadu kawe fans tame do me thak me nili hin pen kardom to change your